Rero muranga rw'abashija kugaruka mu maka gabo Reverend Ambrose Sabiti wari wo muri sawa St Philip's Bugonji Estates erukushangwa mu diocese ya Kigezi akwireyo obw'ekibina kya Fathers Union babire batayire aba St Andrews Ngoma Church of Uganda erukushangwa mu burisa obwaro bwa butura omurishema abakazi no barabaribo bajire muri yecho bakachemera arateka ko kurya kireri kasi agena abana be yagarataga akarosa ko yagateka omushinja yaza kujana shanga namwe nabinja murara tumeziro tuguru zimwe oshangani bibina ko kwatukaruka no ko kujya uraje urosa abakazi bakatwekera password atyo nuko kongera akatero muranga rw'abashija kurga omukucendeza no kweyanjurira abana otireho n'abakazi kurekeraho kutuntuza abashija ekishara kabashija twemerere mu makageitu shabira makagito mu kishara oshabe n'abana bawe cyo kubwiye bweta yawe otayeho kare abana bakurebyo otaza kubeyanjurira umwe bakoraza kubahana beyanjire ahabuko bararebana ibikuti yawe mugeza gizireki etariho abashija obutaza mu makanisa Professor Misach ori mukuru w'abakristayo bangoma owatireho abashija kunywana n'abashija aba Fathers Union kurwo muri Kigezi ashoborere kuceresire nabyo kushoma mu mashomero byacumbagira bagenzere bagira kubaba in terms of dropouts in schools hata no kwebembera mu universities tubakizamu bagire munonga umbara baza munonga kuresa enjayi hamwe n'ibindi so kutugaraka twagaruka mu churches abashija umwana w'umuja atanakurebera harishe ukwakutwaza wabo takuza mu kanisa rero mango umwana wawe takuza kuzanga hi mu kanisa Joy Mugisha orukura Mothers Union ashoborire ku amakanigisha kuterera otireho no kucendezo kutuntuzibwa kw'abashija baheza kwetero mbifuba bakamanya emyoga yabo Bitugwa Mothers Union azatine bashija bo kutuzenyuma konka hato twagira abashija bakaza mu Fathers Union njimanye sanga amakagitu gaza kuterera ebyo kutuntuza abashija maka ebyo byazakurwaho ebyabakazi kutuntuzibwa nababakazi ngatuntuza konka abashija bo engere iba kutuntuzibwa mu bono bahunama konka bazoko makagabo konka ntenda kusima bakabare turetere cya Fathers Union kandi kibire kitari umuri ngoma kandi eki bina masiko ku omubwire bw'emyaka na yonka obutabanguko bwo maka omucyange cyashema oburukweyongera bwasya bwira nibujja kuba bwacendire ebizumunu babiri bingi twantutayayirana twantuzo mu kanisa Fathers Union twantuzo Mothers Union tusheyaringa ebizubu byamaka atureta twabicendeza nyo nimpamya omyaka nkesha twena ebizubu by'abashwerine nibiza kuba byacendire obutabanguko mu maka nibiza kuba bwacendire so mbwenu ahitu giro mu kago kwa St Philip's Estates Bugonji Estates Western Kigezi Diocese ndebere bate ko muhimbo mwinji abashija abakunuya for the first time ati ndi abashija bashoma abashija nabahereze bitwero abashija nebembere kanisa kushemekwa nkaruhango kuyakitire umubiburi kushemekwa cyo makuru yagagasha kwa Gerard Tugume omurishema